ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santeli gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Hey, buat siapa? Cabang gini armut nausar. Kidi khot bat kinoyalam ke VPP nerilum jantia kim shimlayot lat bandrung Shapok Pelau ke Janda Hills Autonomous District Council ban penlong ke jeki shangkelan mungor ha Pelau ke office halo ke jing mamiok tulop jeginang tray minta labuan teli ki benai hasyo kinoyalam kidi khot ke VPP kinwan poya Pelau GHADC ya khadop tong GHADC lakhang tala bat lasa khiru ya ki pulit regat ki tiegas ki bala pahara ya ke office ke council Unong yalam ke VPP udah mewan hirembai ulah keren bat ke sekretari GHADC ban ailat deki bandrung Shapok ke Pelau GHADC ban penlong ke jing ki ke bajai-jai bat dia thoru ya ke jing temu jangki kelong bandra ya ke sur kinong tre ke council ke bam yo ya ke hok jangki Haganu ke bentar gom chat ni gom lek sit demonstration ni hapo Pelau discussion. Penyu mana ngai tu. No, we don't accept. Don't obey your political master, kong. Black and white. Wa ayu. Kini tok kayung pat ba, tok kayung siam. Kong kerpat pi Cirup ke district administration, cirup pi baru belah ni. Kesit in demonstration de ju pi wala to peaceful. Mem kawan iu chong i tek sok lakari gut na chpau je terusan je liwani. Mem kejing pentut ya ki krek yang pi. Mem pentut i ya kita kejing lai yang ke kam yang pi. Keni to penju don hi ya ke wa i dalalu ti le yang pi. Ngatrai pile to yo ko pre pi. Pile ke staff ki wom yo tulop ini. I batan wan i kam pi halor kejing yang pi. Te chong pi madam. Jing seketang gi am disi tau komen gi. Jing chong ni yo smart kata ka. Yo smart ka tulok pi. Kam gi jam gi yo smart kata bisa wan seki. Untuk kawan do kam. Ge ong wa ria ra create ye kata public Mem. Ye kalam iu chong ini kat gen parking space go biang. Peaceful demonstration ma. Man em ba gading siaw bijau kena di mo. Dekat ulang tu di siaw video ba ta ba eh. Oh itu dia boy ngomong. Kan ini man sila mo. Toh, woyo gibru untuk go pala. Ke delegation lai hapo discussion la arsin de dia kelang museum. Degani to ko iyo ge sokar hawai klamiki ongi umpalai kusang sokar. Ia ke council iyo i. Kemudian kata inman suara kami dia penbaik iya je the next one.
Jengumpat yo ketulop jong kini nong tray bedon hane JCDC. Ngisnyo pala kendiat anggawehi ba ada jeka bengin song siti sipo siti. Ngikam sya ngi ban song sipo nang takadaw ngi ban song kini gagin. Yun tip na kaay kadaw. Yun tip balay gi sya ngi ban dong sipo. Nama nadagalong kumtaro kam na ilay ngi namar kanay ka peaceful demonstration ka ba ngim syusyong sini. Ang kumtahi ya kanay ka sit-in demonstration jungi kan sedang nak mentah kublai sibut. Kami to ke Cikerpat ya pi kipai pa iwa dawan ya kersan ya kini kecil ki yang gawai so ke People Party halor genong rim kini kecil cak penduk tulop yang ki kam genong kret. Ya cak wi ya pak kini kecil untuk yu kanga kang an kang discussion tip ni dau hago cak ki mo sia sini support. Ya kerpat yu pi kam genong kret le hansan wi sia. Em lang ye kre lang siru hi gani to gadau ba ye ni mata yong hi gidi ye kre lang gidi sok ti lang yong hi uman ngo gidi hi yong hi ku jok gidi ye hi man ngo gidi hi ku jai jai da go i chong kalan mungori he ni hapo campus dai kamera ong organizing secretary yang was at hills komti ni dau wa kebor yang di council ni kebor ga ai meng cha yup sia per kamera khang gidi ilau ye ni market kat hado ukut di kepor bo ida bo I nado chpau je hado san je de wa ye di kre lang yong pi kam ki staff tu amini nado ki officer hado ki grade 4 level kini to gadau ba gadau san ne mata ki jibit ki jibiang yong pi wa ke juga sem par kam jo ye ke lai ba yong ke council yu ro bi kublai sibon